Welcome back. Zadnji put smo napravili Spry misiju i dobili nešto resursa. Šta ćemo s njima napraviti nisam još siguran, ali znam da ih trebamo. Aha, supply drop imamo. Intel. Setting course for the Western U.S. precinct. First things first. I am sure you will find the results to be as intriguing as I do, Commander. Advent has legions of these mechanized units out there helping to keep the peace. As far as I can tell, they're fully automated and armed to the teeth. From our initial breakdown, I have to assume the Advent mech design was at least in part based on the alien Sectopod, a similar autonomous war machine lacking in biological components. As far as I can tell, the Advent variant was supposed to be less intimidating, more suited for urban pacification or peacekeeping operations conducted in proximity to the civilian crowds. That facade only works because of the carefully disguised weapon systems integrated throughout the machine. I don't think people would react so calmly if they knew about the micro-missile launching system linked to Advent's network, running facial recognition on the crowds at microsecond intervals. Sad možemo drugog gremlina napraviti. I blue screen protocol što nam je poprilično važno za ići u late game. E sad. Poprilično sam siguran da želimo apsolutno sve. Ali Psionics prvo. I had assumed you'd make that research a priority, Commander. I'll notify you as soon as the report is available. Nešto sam htio provjeriti. Just give the word and I'll get started, Commander. Proving grounds, koliko je treba? 5 dana. Hello, Commander. Kako facility napreduju? Power. Dad sacrificed the only thing he had left to get this ship off the ground. And I won't let it be for nothing. She might be a little worse for wear right now, but with some new schematics and a little elbow grease, she'll be the toughest thing in the sky. Kada je retaliation? 4 weeks. Vjerujem da iduću misiju koja je god bila trebamo preskočiti. New regional contacts located. All Intel rewards plus 25. Znači hoćemo ovo dvoje napraviti i tad ćemo biti spremni za iduću misiju. Otprilike. Do tad bi avatar trebao tiknuti još jednom i onda se pripremamo za assault na jednu od baza. I have made a number of interesting discoveries, Commander. By closely examining the aliens' own means of harnessing and wielding psionic energy, I believe the chances are good that we'll have more than enough viable candidates to serve as psi operatives. However, with the advanced psionic capabilities we've seen from the various alien species in the field, it may not be enough. In preparation for this new class of soldiers, I've used the chip removed from the commander to study the technology needed to focus and divert psionic energy. As a result, I've developed a psionic amplifier capable of focusing and enhancing the psionic energy they will be trained to harness. Although the potential for negative side effects will be high, I foresee the possibility that our soldiers will be able to push their new powers beyond the limits of what we might consider safe. Okay. Alright. Leave. I've started to wonder how the Advent administration views our current band of renegades. Do they see us as an actual threat, or more of a nuisance? Commander? Scilab construction initiated. Kog imamo available? Apsolutno nikog.
Ok, za 20 dana počinjemo trenirat. I await your orders, Commander. 15 Stellarium kristala za plasma rifle. Ali će nam trebati i dodatni kristali da ih sagradimo. Znači, mutant autopsy. Central Officer Bradford has personally substantiated claims that the massive frontline unit they call the Muton was actually at one time even larger than the specimen I have before me today. As it is, the creature is abnormally warm to the touch for a corpse, and I must say, it is quite disconcerting. Rekao je quite disconcerting, piše samo it's disconcerting. Come on guys, consistency, please. I kakav smo emo dobili, to me zanima. O, sad ćemo Avenger idući put. plotting new course. Iduća misija je Science, Council mission, ja mislim. Venom rounds. Mislim da su nam to najgori roundsi. Oh well. New orders, Commander? Blue screen protocol nam treba. Interesting choice. I'll send word as soon as we're finished, Commander. Nevažno. Ali će biti minor inconvenience idući put. All intel costs 100%. Hidden event. Oh god. Ha. Dva i 5. Nisam siguran šta će se desiti ako ne odemo na nijedan guerrilla operation. Ali znam da ne želim otići na nijedan od tih. Ništa preskočiti. Okej. Niko nije otišao into hiding, dobro. Strategic resource located. 46 intela. Šta je ovo? Glupost. Heal faster. Setting course for Eastern United States. Još jedan supply raid. Sys available. Još uvijek ima ally padding. Ali trebamo opet kristale, tako da... Here we go again. Setting course for Sector 9, Western United States. Ovo me jako muči zašto se nije povećao na zadnju točkicu. Opet very difficult. To nam ne treba još, i skupo je, ali ovo nam treba.
Prvo moram provjeriti kad je idući retaliation. 2 weeks. Ok, za 2 weeks... To nam ne paši baš. Nema veze. Riskirat ćemo. Ups. Dakle, mimik, granata, flashbang, medikit, sve to. Ti dobivaš venom rounds. Three rounds, medikit. Sounds good. Koliko je hacking skill sad? 83. Aha, ona ima. Kome treba advanced head trigger? Njemu. Mislim da ga on ima. Nema. Ma da. There you go, buddy. Jep, to je to. Ajmo se nadati da će opet imati toliki broj egzekutova, jer nisam siguran da se možemo nositi s Andromedanom bez tolikog broja egzekutova. Resistance forces hit an advent train in this area pretty hard, and the aliens still haven't managed to get it moving again.Sto smo imali ekstremno puno sreće u svakom aspektu prošle misije. Ako ova ne bude toliko sretna, imat ćemo problema. Menace 1-5. Coordinates of the advent train are locked in. Move to secure. Eliminate all hostiles. High ground. To je korisno. Moving on target location. Affirmative. Moving out. Getting it done. Got it. Moving. Rolling out. Got it covered. Moving to Overwatch. Accessing. To 36%. Ovo je ekstremni gamble. But we want to do it. Fingers crossed. Come on. Ah, God.
Not even close, baby. Didn't get control. They're on to us. O. Vreme za pro taktiku. 10-4. Come get some. Got it covered. On Overwatch. You hear that? O. To nije dio pro taktike. Come get I'm some. on it. I'm on it. I'm on it. Movement here. Got it covered. E sad, Affirmative. Covering now. On ti Overwatch. zvukovi Overwatch. me jako muče. There's something out there. Ne znamo jel se kreću, ne znamo gdje su, jel... A zvuk je od tud negdje. Scanning. Moving to Moving to Overwatch. Overwatch. Stvar koju želim napraviti je pomaknut se par mjesta opet sa njim. Privilat njoj turet, probat hack ponovo, ako ne uspije ponovit. Pretty much Heading out. do that over and over and over. Mislim da je moguće i Affirmative. Covering now. Affirmative. Covering now. zvuči malo cheaty, ali generalno gledano nemamo mogućnost takve taktike. Tako da je ovo zapravo vrlo unik situacija. Molim. Sad ga ni ne vidi On više. Overwatch. I'm on it. Come get some. Got it covered. On Overwatch. Hey, you hear anything? Samo s ovog mjesta ga I'm vidi. on it. Wow. We could Jep, use one ovo of these. funkcionira. Dakle, shvaćam da ovo neće biti baš zabavan. Zabavnih par turnova, po mogućnosti manje od 10. Molim, sad imamo već... Šta? Okej. Isuse. Nice. Da, piše permanent control i to je jedini razlog zašto ovo radim. Inače u Vanilla gameu je to bilo zbagano i nije funkcioniralo. Popravio sam to s modom, sad zapravo radi. S druge strane, turret je poprilično useless, pa... Barely registered. Barely registered. Ne želim ići uopće u onom smjeru tamo. I hope it's worth it. Ono je predaleko. Damn, son. Why? Why? Mislim da smo ga poisonali. Nice. Šta poison radi? Oh. Movement i aim penalty. I damage svaki krug. Ali naravno, Arkona ubiti u jednom krugu sa skvadom bez plazme je ekstremni roll of the dice. Nadamo se da ću ubijati svoj turret. Ti turreti su zapravo nešto što nam može olakšati ovu misiju. Je 11 damage-a, a? Missed the target. To je mrtav turret, meni se čini. Nije dugo izdržao. Wow.
Missed the target. Ne vidim ništa ciljem. Toliko je udaljenost da nam mapa ne može zoom outa dovoljno. Dođi, crazy. Ajmo turret, show your worth. I spasi se pritom. Bravo, svaka čast, fantastičan si. Turret, ti si useless. Ti si tako useless. Ja ne vjerujem. Ne vidim Marku, na. Au. No, mislim da bi trebao maknut ability s tog sneka jer... Jel bi mogao pullat njega šta bi mogao revealat još ekstremno puno podova i naterat ovaj turret da ga gađa i uglavnom toliko problema će se desiti ako se to dogodi. Haha, sucker. Nice. Nice shot. I sad bi trebao umrt, turret. Good thing to know, the aliens suck just as much as us. Ali i dalje on treba pogoditi nešto ispod 80%. Wow, uspio je, svaka čast. Ne svaka čast, to trebaš raditi općenito. Why am I praising you for that? Eto. Lead by example, huh? Finally. Okay. Još malo cheap situacija broj 2. Overwatch. Let's do this. Overwatch. A. Tu. Let's do this. Evo Lancer i Officer. Evo Lancer jedni kojeg možda može pogoditi. Wow! Jedan damage. Ovaj turret je tako beskoristan. Fantastično. Ne. Overwatch. Niko ne napada taj turret. Let's do this. I'm going. Samo me zanima odakle ćemo ga vidjeti. Tu ne, dobro. Let's move already. Got it covered. Moving to Overwatch. To mora biti gotov turret. Dobro. Okej. Oho. Mada, 45% kažeš, a? Ona ga ne vidi. I'm on it.
Ništa, Overwatch. Shot wide. Moving to Overwatch. Affirmative. Covering now. Neko će ga srediti. I got a piece. Ili... Not even close. What? Not good. Think I need some help. They got me flanked. You guys. Just take care of it. Big deal. This looks valuable. Datapad fantastično, Asset secure. ono drugo beskorisno. Don't move. You'll be Heal. all right. I'm on it. Got it covered. Come get some. Come Sad get bi some. kapitan trebao Come doći. get some. Da. Ej. Come on! What the hell? All right, I'll go. Alright. Kak ga ne vidiš? Going in for the kill. Stepping off. Come on. Dajem ti šansu za revenge. Nice. Target eliminated. I'm going. Oh. Don't you me. Go help him out. Affirmative. Covering now. Scanning. Affirmative. Covering now. To je bio puni 1, 2 poda zapravo, još 2 samo imaju. Copy that. Naravno, možda nije samo 2, ali još 2 u svakom slučaju. All right, I'll go. I'll try to control it. Yep. You know the drill. Oh yeah. Sad kad je već izvježbana, ide to. Got it. Let's do this. Got it covered. Reloaded. Moving to Overwatch. What's over there? Ups. Ovaj high ground nam zapravo ne pomaže ničem. Previše je loše pozicioniran. Double time. Idemo po low groundu ipak. Got it. Moving. Will do. It's clear. On Overwatch. On Overwatch. Hiding out. It is time. Oh yeah. Affirmative. Moving out. Eyes on hostile patrol. Mhm. I'm all over it. Ovo je ekstremno loše mjesto za borbu zapravo. Good to go. Nemam dobre pozicije za nikog na timu, really.
Go, go, go! Will do. Ali ih u svakom slučaju želim dovesti do ovog tureta. Da imamo brojčanu nadmoć, naravno. Oh, what? Where did you come from? Znači on ako njega pula... Oh god. Detection Ranger. Yep. This is what we do. Scanning. Overwatch. On Overwatch. Scanning. Trebamo taj free turn. Naravno da se niko neće pomaknut. Overwatch. Because why the hell would you? Moving to Overwatch. Dakle, oni su došli stati ovdje i ne micati se. Overwatch. Da. To Overwatch. To je opet onaj primjer kak AI vara. Zna da sam tu, stajao je u radijus da me samo vidi, da ga ne mogu pomaknut. Znači da moram engageat na 2 poda i ne želi se pomaknut. Apsolutno nigdje, niti za jedno polje. Eyes on the prize. On Overwatch. Scanning. Moving to Overwatch. Jer ako se pomakne za jedno polje, doći će u range da engageam na njihovom krugu. So we do this. Grenade! Na taj način ne bi trebali triggerat onaj tamo pod. AI će naravno varat. Okay. Come on. Snake! Nice. Wow, turret je koristan. Ko bi rekao? Koliko granate imamo? Jednu. I to je granat koju ne želim koristiti na jednog mutana. Pogotovo kada je Arkon tamo. Ne može ga s pištoljem gađat. Snajper. Preferirao bi pištolj. Dobro. Preferirao bi to. One down. Thousands to go. Roger. I've got my eyes on. Dobro, i sad nije thousands nego je 3, al... Oh yeah. On Overwatch. Might as well be thousands. Dakle. Moving to designated coordinates. Scanning. Overwatch. Affirmative. Covering now. Ready to engage. Scanning. Ready to go. Got it covered. Nope, not quite. Tired of waiting around. Nope. Či kojim putem ide do tamo? Dakle, igra kaže da neće proći kroz njihov vision range. Igra laže. Ali srećom imamo mimikking. Prvo treba bi prvo sa... Ne, Lukiš ne vidim, provjerio sam već.
Da. Ovaj je turret puno bolji od onog prošlog. Happy now? Scanning. Nisam siguran koliko još bodova imamo, ali u svakom slučaju They're on to me. ne bi ga trebao moći ubiti sa kritom, jer bi krit trebao biti 11. Right? Oh god. Oh holy Jesus. Missed the target. Ti 35%. Isuse, ti zvukovi. Ti nisi na dobroj poziciji. Isuse. Nikad ni na dobroj poziciji. Dok postoji živi Arkan na polju. Htio bih ga pomaknuti na high ground, ali ako ode na high ground, svi će ga vidjeti. Ne smije at any point se maknuti odavde. Come get some. Šta se nudi? Ovo je fantastično, sve bi eksplodiralo, ali ovo su suppliesi, znači izgubit ćemo misiju, ako to pogodimo. Što da naravno... On će njega meleat. Moramo ga hankat downut. Come get some. I nadam se da će se dođat. Ima 60 i nešto dođ posto. Target's still up. Adekvatna šansa. Odlično, 25% šansa da ga pogodi samo iz flanka na melee pozicije. Znači drugi nikoga ne bi stvarno smio moći pogoditi. 0%, right? Yeah! Taking heavy fire. Tak treba. Njih dvoje. Yes. Ma, fantastično. E sad, to nam baš i nije potrebno. You know. Zašto on ima 12 health sad, jer se on heala svaki krug. Ovo će biti jedna jako duga i jako loša borba. Barely a hit. Dođe please. Skirted him. Turret.
turret! Save us, turret! Koliko me to vidi? Trebam jedno polje. Nema jedno polje. Da, doslovno mi jedno polje fali. Take a good look. Oh god, no! On se mora hunker downat, doslovno druga nijedna opcija nije viable. Ako ubije Arkona, 3 ljudi će pucati na njega. Jedna šansa da možda može preživjeti je ako ih debuffam svaki turn i hunker downa ga. I napadaju njega. Prevelik broj prejakih neprijatelja ovdje. I'm pinned down here. O ne. I'm hit bad. Come on! Imaš 66% dođa, nisi se mogao dođat. Throwing grenade. Come on, jedan 55% shot trebamo da ubijemo njega. Isuse Kriste. Yes. There you go. Skoro. X-ray neutralized. Go medical. A, shvaćam šta se desilo. To što ima 66% dođa ne znači ništa jer mod koji sam instalirao Holding. daje prioritet critical strike-u i crit override dodge. Što znači da pošto on kritno moj dodge se nije applyao. Znači pretty much sam sam sebi
Otežao. Turret je mrtav. Dobro, nije još. O. I think I need some help. Are you fucking kidding me? Tri protivnika. Jedna granata. Dva flashbanga. Šta turret može napraviti? Što ono može napraviti? Ništa. Znači... Nu bih trebala flashbangat. On se mora healat. Povući, healat. Moving to designated position. Get up and get back out there. Ready to engage. 27%. That is not good. Ali za njega su to dobri odsi, tako da... Back in. I kako mogu zakačiti ikog? Ne. A je toliko dobar u pozicioniranju. Yeah, I didn't get it. Dakle... Nek napravi što više moguće štete prije nego umre. Moving to Overwatch. Mora bježat. Problem je s ovim mačem što mogu ubiti nekog, ali nijedna od tih pozicija mi nije dobra, ali će ga dvoje flanka, znači treba mi jednog minimalno mrtvog prije nego mogu išta drugo napraviti. Is it clear? Digging in. Kada ostanu dva, nije problem. Ali ne možemo doći do dva. E sad. Naravno, nije čak niti problem dobit misiju. Problem je dobit misiju bez casualty-a. To je problem. Move. Shield removed. Fantastično. Zadnja granata. Ah, come on. Mogu samo jednog, njega. This is for you. I nismo uništili drvo, iako je pisalo da budemo. Fantastično. Fantastično. Odlično. Good to go. God damn it. On Overwatch. Negative damage. Ali to je upravo prošlo sa Needle
vjerojatno dobrog u potencijalno ekstremno loše. To je drvo trebalo biti mrtvo i onda bi on bio mrtav i ostala bi taman ona dva koja nam trebaju. A sad doslovno nećemo ništa postići zato jer će svi pucat, fullat, oni će se repozicionirati u bolju poziciju. Vrlo vjerojatno ubrzo ubiti nekog. U najmanju ruku najbolja situacija je da ćemo dobiti 2-3 vunda bez smrti. Pa ti vjeruj indikatorima. I'll get him next time. I svi će nju gađati sad zato Lemarkana. Incoming fire! Oho. Burning, yes. To nam je jako korisna stvar. On bi trebao... I honestly have no idea. 30%. Dodge, graced. Ne vidi ga. Okay. Nice. Okay, so I got one. Možeš li još jednu? Nema veze. Nema veze. Moving on target location. Hunker down. Holding position. Please. Nice. Yes. Big deal. I don't feel so good. Dodge Graze. Aha, eto vidiš kak je to. Mislim da ga ne možemo ubiti, ali moguće je da ćemo ga stanat. Aha. That armor's tough. Stick and move. Copy that. Execute. Nice. Hostile target down. Status confirmed. All hostiles are down and the area is secure. Status confirmed. Mission accomplished. Ovo se isplatilo ukoliko ne izgubimo igru zbog toga. Kako bi mi dobili ovaj fight bez onih tureta, nemam pojma. Sam imam pojma, ne bi ga dobili. Promotion. Ovo je oboje korisno, ali idemo na Field Medic. Bez veze, super. Ok, ne treba nam 50 kristala, yeah.
Commander, if you come across any skilled recruits out there, we could always use the help in engineering. Guys, please. 90-13. Barely manageable. Preskačemo vrlo vjerojatno retaliation mission. I siguran sam da idući put moramo ići na Avatar Project. Ne vidim kako je moguće da bude i još malo odužen. Ovo je bilo naporno. Za sve nas pretpostavljam. Vidimo se idući put.